Assalamu alaikum, урматтуу Ош шаарынын тургундары жана коноктору. Бүгүн 2 март 2023 жыл Ош шаарында Дрант театрында жармеңке уюштурулган экен. Ошого келип сиздерге бир аз маалымат алып берели. Бул жыл сайын эле өтүп турат. Салтка айланып калды окшойт. 2-3 март күндөрү. Бүгүн биринчи күн, эртеге дагы болот. Бүгүн келе албагандар эртеге келсеңиздер болот. Туғандарына көшеттерде шығып қалдыр жазгелері менен эле. Өрүктөр бар кем жерде? Баткен өрүк, кандек өрүк. Өрүктүн баалары канча эле? Өрүктүн баалары 120 сом деп атабыз, көп болгондорго 100 сомдон берип атабыз. 100 сом, 120 сом. Япашка кайнолу. Бул аябай сонун. Кайнолулар 100 сомдон ооба. 100 сомдон. Түшүм аябай жакшы болот. Бул офтумга 30 сомдон сатылат. Өздөрү келип терип кетишет. Сорту аябай жакшы. Издегендер көп болуш керек муну. Багылма, слава сорт экен. Бул баягы немесиненби? Каттыгынан же жумшагынан ба? Каттыгынан. Буну бир жума терип койсоңуз ham эчтеке болбойт, транспортировкага ham жакшы. Раса тойбоп, 3-4 күн ham эчтеке болбойт тура берет. Бунун баасы канча? Алмалардан берди бир 10 та сорты бар, общий. Алмаларды 100 сомдон деп атабыз. Дейконбиз камайтыр беребиз. Неме бар? Бойка бар? Бойка ham бар. Bir 4 sort letniy olma var, bir 5 sort zimniy olma var. Bardığını joydan qazib beramiz. Бойка, Золотой Грин, Семеренко, Крипсон, Крипсон, Галла. Бардыгы. Булардын подвойы кандай болуп калат экен? Подвойлар бардыгы жапай алмага уланган булар. Жапай алманы уругу экилген, подвой өзүбүздүн жапай алма. Илгерки высокорослый алмалар булар. Мына алмалар жаман. Бойка мыналар экен, бойка. Ай, жоонор туруу канча жылдык болуп калат? Бойкалар 3 жылдык. Катталары мындай болуп калган. 3 жылда ушундай жоонорсуң. 3 жылда болуп калат. Эми муну жакшы чоңоюп тур. Кокон гилас воловой 3 бар экен. Кокон гилас канча? Кокон гиластарыбыз мана воловой 3, сабагы узун. Мана шуну сүрөттөн ham да көрсөңүздөр болот. Ушул номерге кайрылса болот экен да? Бул укамдын номери мени. Сиздин өзүңүздүн номериңизди алам. Өзүмдүн номеримди айтам. Атам үйдө 8 та кокон гиласы бар, матрица шу, только 8 та кокон гиласынан уланат булар. Бардыгы кара гиласынан уланган. Шабдолдун кандай сорты? Жойдан бардыгынан свежий чемпион экен, Шабдол чемпиону бар экен. Шабдолдун 3 сорты бар. Чемпион күздүкпү же жаздыкпы? Жайкыбы? Чемпиондар августтун башында пишат. Чоң болот, жөнү бар. Анан миясар шабдоллар бар. Миясар. Түгү жок кызыл лисийдан. Анан ак нектарин шабдоллар бар. Ак нектарыңыз канча? Ак нектаринлер 150 сомдон. Шабдолларым сортовойлары 150 сомдон данасы. Простой алиги өзүңүз ак майда шабдоллар 50 сом. Деме, кайсы убакта пишат ак шабдолуңуз? Ак шабдолубуз июлда пишат. Шабдолдун эң эле король ошол болуш керек өзү. Шабдолу эң жакшысы жеген аш ак шабдолу. Базарга да өтүмдүүлүгү ошол жакшы да негизи. Адрес Кеңеш айылында. Кеңеште турабыз. Огородубуз Ишкевонда ham bor, Keneshda ham bor, Bojam ekөөбүз чогуу кылабыз. Болду экен. Визиткаңызды берсеңиз көрсөтүп коелук. Кимге керек болсо байланышып. Мынке туугандар. Ушул номерлерге чалып байланышып Улукбек аканы. Ордудан бардыгынан казып беребиз, свежий кылып келе бересиздер. Месин көчөт. Рахмат ака, содаңызды берсин. Айваны канча бертасыз ба? Айва көчөт канчадан бертасыз? Көчөттөрүм 150. 150ден. Кандай сорт бул? Бул халиги кибирак чоң болгону капышадыган да, мана катта болушады айва. Сырты тегиз ушунда. Баягы эски сорттор өзүбүз алып чуңкур болот го. Накче, зимний нак. Керем ошундай. Бул эртеп пишadi, зимнийси мана анысы. Зимди деп коебуз мына көкүндө. Немеси канча? Баасы канча? Булар ham 150 бир кылда бардыгы. Бардыгы эле бир кыл. Бирде. Бадамчы? Бадамдарыбыз 100 сомда. Бадам 100 сом. Бадам 100 сом. Шаптола 150. Siz qaysi yerden alıp geldiniz o? Biz Kenesh'te. Mana o Zapatnida. Aravandı yolunda. Vizitkanız var mı sizin de acaba? Vizitkanız var mı yok mu? Var. Ушул көчөттөр кимге керек болсо, ушул номерлерге байланышып алсаңыздар болот. Өзүнүн жергиликтүү местный көчөттөр. Биялма издегендер көп болсо керек. Биялма ушул абагыбызда бар экен. Биялма бул жерде да бар экен. Ол жолду ушундай болот экен. Принцип була, эртеги бар, августта пишат турганда. Кара кочконубузду принцип алган эле. Колокалик. 1 килограмм чыкса ушул жүрөсүң. Бул чемпион деген сорт эмеспи? Жок, ака. Бул не деген сорт?
Bunun sortunu bilmem biroq aka. Местныйлик nima degan ekan da? O mesni Obulgayda. Eğer görüyorsanız Polyaz'da var özüzde. Obulgayın canlı kançılık var. Nak qanday sort? Nak Augusta pisha turgan sort aka. Ertenki nakda. Бағасы qancha? Bular 300 so'm polukalik o'ydan aka. Nak bilan kiripsin 300 so'mdan polukaliklar aka. Qo'qon gilaschi? Qo'qon gilaslar cho'ngdori 400, nalar 300. Na 3 yillik qo'la shunda. 2 yashar aka. 2 yilda o'sha cho'ngaytib. Просто qalin juqa ekilganini qarab qarab. Подвою qanday bo'lib bular? Qara gilas aka podvoy tay. O'zbekistonga ko'ra hali zarar. Isfarak ko'rikchi. Isfaraklar 150 so'm ko'rikdir. 150 so'm. Naqo'rik o'zi ertib pishatirman. Birinchi pishatirman. Tukujoq. Sizlarga javob berasizlar-da sortma. O'zingizda qanchalikda agar birov olib satsak tag'in. Kengashdan. Yo'q, Obulgaydan aka. Ha, Obulgaydan. Men Zapni jaqdan. Eski aeroportning janida. Anjir bor ekan, Anjir Shabdol. O, Anjir Shabdol. Anjir Shabdol izlaganlar bo'lsa kerak. Bul qancha? Bular 300 so'm aka, Anjir Shabdol. 300. Ha, Aq Shabdol bor ekan. Aq Shabdol qancha? Bular da o'sha 300 aka. Kichiklarning nalari 250 dan. Boyka qancha boyka? Bular 100 so'm aka bular. 100 so'm. Serdarlar ekan boyka. Bu polukalik emas, o'zingizda sen. Bag'alman qattiqnamchi, yumshoqnami? Yumshoq aka, iyunda boshida pishatirgan, 15ida pishatirgan. Vizitka bor? Yo'q, vizitka yo'q. Nomer aytib qo'ysangiz. 0552 meni 0552 66 66 88 88 80 80. Ati bor? Timur ati. Timur. Rahmat. Mallar жазда жерден көтерілгенде бұл мындан чалып өсіп қалады. Жей екен да бұлар? Жей. Килограмм қаншадан бересіздер? Килограмм 580-ден берді алып. Арзан ғой? 580. Не бұл? Фирма, агрохимия фирма. Не бұл? Қайсы? Жея деген. Жея, итальянский бедеу. Бедеу. Бұл қаяқтыққа? Бұл қара балта. Бұл қаншадан? Бұл 380-ден. 95% таза ұрық. Немелерші бұл? Жүгерлер. Бұлар американский ұрықтар, сейтек деген. Ұрықтың тазалығын білсеңіз болады, ұрыққа қарақ тұрады. Сентнеріне 17-18 тонна береді. Килограмм қанша бұл? Гектарына. Килограмм 550 сомна. 550 сом. Адрес қайыр табасылар? Адрес агрохимия, Хыбка. Хыба прорауға напротив. Номер айтып қойғансар? Телефон номер. Номер 72 менен 0772 08 90 90. 08 90. Рахмат. Малдар жасалып деген. Машиналар Урықтар бар екен. Жасалған урықтар. Қайсы жақтан боласыздар? Ноқатқа да бар өресіңер бе? Ноқатқа шақырсақ бар өресіңер бе? Жол көрсек ішіне қош берсек бар өресіз. Табырлары бар екен. Бұл 2,5 мың, қалғаны 2 мыңдан. Мұны аңғыстар 2 мыңдан екен, ұшында? Аңғыстар 2 мың, бұл 2 мың, 2 мың, 2,5 мың, 3,5 мың. Жапа емес деге гарантия береді. үш қана аттырып. Гидропоника бар екен бұл жерде. Анан қандай іштесің, оқысаң? Әбеттен көй? Гидропоника арпадан ба жүгері бе? Бұдай ба? Бұдайдан ба? Қанша күнде ұшындай болды? 6 күнде, 7 күнде ұшындай болады. Малдарға жақсы қойды. Қысқаша малымат беріп қойыласыз ба? Қысқаша малымат беріп қойыласыз ба? Түсінбедім. Жыл бойынша қысқаша малымат беріп қойыласыз ба? Бұл неме гидропоника бұл арзан тойды. Экономичті үнем беріп қойды. Бұдан жүгерден, арпадан, тарыдан, қонақтан неме аса гидропоника жасалады. Бұдан азыр қышындасы малдар витаминге дефицит болады. Ушунда барлық витаминдер, протеин, белок, витаминдер барлығы бар бұнда. Малға жағымды. Bir kilo üründen cemden, 7 günde 7 kilo toy döndürüp çıkıyor şunday. Bunu adamlar da faydalanıp da soğun içirdir. Bu üstüce belok, burada protein. Protein. Ушунжагы пайдалуу экен да, тамыры пайдалуу дейм а? Burada faydalı jağı ушул. Süttü аябай көбөйтөт. Тойда жок заттар бар burada. Мынтип тургандар гидропоника. Уруктар бар екен, бұл жерде экспорт уруктар.
Uruq qanchadan? Ekspansiya uruq. 90 so'm. Qaysi jaqtqa? Ko'l. 120 kilodan yurib ketadi. Жылдағыдан өзі жөнленіп, бұл асыл тұқым малдар да келіп тұр. Аңгыз продасында малдар. Қайрат Бекзат асыл тұқым шарбасын. Шынай бұқылар кетті болар. Абердің аңгыз. Тоқтар да бар екен. Ушул номерлерге байланыш маалымат алсаңыздар болот. Есі жоқ екен, сұрайын десек. Бұл меніңше тоджон болуш керек, корейский тоджон. Қызылы. Бұнысын білбедім қайсыл құрады. Çocukların cemleri. Arpa ruh qanchadan? 37. 37. Ballar var ekan, tamam bal. 500 so'mdan. Biz 40 sotidan 5,5 tonna olamiz. Yaxshi qarasa 6 tonnaga borib qoladi. Chukar uruqlar. To'lib qo'y yaxshi bo'ladi. Net sotislarni gektarmi? Аппараттар сон екен. Бұл үшін алып шығарып қоя ғой? Түркиядан ұшында жемдерді көршілім. Бізге де Түркиядан көршілім. Бұнда жемдерді. Бізге де... Bizde var mı? Бұл составының нелері бар? Bunun составында çöp menende, çöp maka, arpa arlaştı. 50-50 çöp menen. Bunun suçu? Bu maka menen arpa. Çöp yok. Бұл аппараттар сатылады? Қаншадан болса? 45 bin çöp maydalaş. Bu 180 bin granülatör. Saatine 350 saatte. Ya bu 3 bas, bu 220. 220 olsa болады ма? Шымата кіші қалады. Тесттеп çattı. Номеріңізді айтып қоя аласыз ба? Бұл 220. Телефон номеріңізді айтып қоя аласыз ба? Айтып қойсаңыз. 700 bin. 700 менен 713 225. Қызыққандар çalып байланышады. Груша кармен. Груша қаншадан? Сілерде ме? 150 сом. Грушанда қандай сорттары бар? Маузер бар, абат деген бар, кармен деген бар. Ол ертеки Демексіне жооп бересіңер да кепілдік бересіңер сортына. Сертификат бар. Қайсы жақтан алып келдіңер? Нариман. Бадам қанша бадам? Бадам. Бадамдардан 150 сомдан әке болады. Бұндағы деген бадам жұмшақ қочақтар. Бағалма жұмшағы жоқ қаттығы ғой? Бағалма. Бағалма қаттығы әке. Бұл қаншадан бағалма? 150 сомдан әке бұндағы мемесі менен тұрады. Немече? Келес? Келесі 250 сом, 300 сом. Келес 250-350 сом. Сілерді арзандар екен башқаларға қарағанда. Визиткалар бар ма? Сертификаттары бар екен мүмкін. Қызыққандар çalып байланышыңыздар. Көчетке гарантия береміз. Письменный расписканы жазып береміз. Егер ошондон көбөй чыкпаса. Сильва японка бар екен. Рубиста да бар екен сілерде? Сорты да. Любой көчет бар. Аке азыр бізде үстүп жеткенimiz қызық. Рубиста қанша? Рубисталар 150 сомдан әке олар. Рубистан іздеген елі көп та? Ооба, бүкіл. Галамас бар екен.
Бойкада барбы, жокпу? Ал канча? Грен Смит бар экен. Жаңыртылган сорттор булар. Көк алманын жаңыртылган сорту Грен Смит. Золотой грен жаңыртылган сорту Golden Delicious. Бойка бар экен. Слива Лето деген бар экен. Речев. Исфара көрүк бар экен. Көчөттөр аябай көп экен. Туугандар азыр көчөтөгөрдө жакшылап базарда анализдеп туруп анан тигиңиздер. Себеби азыр көрүп атасыздар. Сапасыз көчөт тигип алып кыйналган дыйкандарыбыз көп. Ошого базарды жакшылап анализдеп анан тигиңиздер. Базарда кайсыл мөмө жакшы кетип атат. Азыр черешне жакшы болуп атат. 2-3 жылдан бери черешне жакшы кетип атат. Бул жерде Вертера Гумин бар экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Вертера Гумин канчадан бери атасыз? 5 литр. 1300дан. Мына 5 литр 6500. 5 литр 6500. Азыр буну тамырга куйсак болот, а? Тамырга куйсак болот даракка. Ооба, тамыр ал мөмө жемиштердин бүт дарактуулардын тамырынан бересиз да. 1 литр канча литрге кошулат ошондо? 1 литри 200 литрге да, мен нормам. Өзү заводтук 250 300 литр. Биринчи партиясын куйганда 200 литрге 1 литрди кошуп туруп куюп чыгасыз. Экинчи потогуну оңго алга, артка алдыга куйганда 250 литрге куюп чыксаңыз болот. Ошондо 4 бурчун казып туруп эле куюп коебуз да? 4 бурчтугуна. Дарактын түбүнөн 20 сантиметрден калдырасың, эки жагына арка алдына. Чукулап туруп, азыр нымдуулук бар, куйсаңыз болот. Анан эгер баягы сугарганда 4 жагына чукулап ошого суу кирип, до конца барып, анан сууну сиңгенден кийин аркасынан берсеңиз, андан жакшы болот. Жалбыракка да берилет бул, Алма, шабдолу, өрүк, бардык гүлдөп гүлүн төккөндөн кийин коруп алгандан кийин листовой бересиз. Тамырга аз бересиз. Онда ошондо 250 литрге 1 литр кошуп, тамырдан бир тарабына куюп турасыз, анан баягы листовой бересиз да. Буда химикалдык зат жок. Бардык немеси бар бу жерде. Жез бар, цинк бар, марганец бар, молибден бар, кобальт, темир, бор. 11 витамин бар да, мындачы. Ар витаминден бирден алып келип отурбайсың. Бул сапаттуулугуна дагы, салмактуулугуна, туруктуулугуна да жооп берет. Убакыт сааты менен жердин сапатын да көтөрөт. 1 литр 1 гектарга жетет да. Акчасы 1300 аба. 1150 эле 1-январ, февралдан акчасы көтөрүлүп 1300 болуп калды. Муну кайерде жасайсың арайган? Былтыр бирин бирин сатылып аткан да. Былтыр бир келди. 200 сом көтөрүлүп турду ошондо. Элдерде нааразычылык жок. Түшүмүз зор. Бул немелерде сатылбайт а? Аптекаларда сатылбайт. Жок. Адрес кай? Саткандар болсо керек, мен только биз өз офис ачып, дыйкандарга биз өз маалымат берип, өз таркатабыз, а. Кантип байланышабыз сиздер менен? Визиткаңыздар барбы? Бар мына. Мына жерде номерлерим бар. 708 менен 53 83 00. WhatsApp номерим ошода. WhatsApp'та бар. Ушу номерге байланышып алсаңыздар болот. Бунун эффективдүүлүгү жакшы аябай. Чөнтөгүндө да пайда, экран. Мөмө жемишке өтө көп пайда да. Себеби элдердин алиги немесине ден соолугуна аз химикат болуп кетти эле. Курт өлтүрсөк да химия, берсек да химия. Бул чисто экологически удобрение болуп эсептелет. Рахмат аба. Релик комплекс дейт. Араванда немеге машинага беришти, 7 тонна алган жерден мен бергенден 34 тонна. Анан кийин акчасы дагы арзан. Кыскача маалымат берип коесузбу? Буну көргөн эмес элек, биринчи жолу көрүп атам. Биринчи жолу келди. Быйыл келдиби бул? Быйыл келди, былтыр келген. Бул Новосибирскеден чыгат. Мына биздин заводдун эгелери, мына профессор. Сурооңуз болсо, жок, орусча жакшы билбейбиз. Сен сура. Сиз өзүңүз неме кыла бериң? Бул релик органикалык жер семилткичи. Муну өсүмдүктөргө, бак дарактарга,
эгиндерге бардыгына берсек болот. Жашылчага. Азыр тамырдан берсе болобу же кандай? Же жалбырактан берсе керек буну. Жалбырак чыккандан кийин. Берилет. Жерге 3 литрден 5 литрге чейин берилет. Жерден аны айдайбыз. Эгер болгондон кийин өсүмдүк өсүп чыккандан кийин жалбырагынан 300 грамдан беребиз. 300 грамм 1 гектарга. 1 гектар 300 грамм. 300 грамды 200 литр суга кошуп алып чача бересиз. 3 жолу берилет. Болду. Түшүмдүрүп. Bunun bazı kança 5 litrin? 5 litr 5000 сом. 5 litr 5000. Litr ошондо 1000 сомдон туура келет экен. 1000 сомдон туура келет экен. Бул заводдон чыккан туура келген. Эмиги жылы кудай калса Бишкекте завод курулат. Өзү курулуп баштайт. Кызыккандар ушундан бери байланышып алсаңыздар болот. Эмне суроолор болду? Кече облак кичиликте семинар өткөздүк чоң. 200 киши менен катышып. Курамында гумин бар экен. Составында ушулар бар экен. Анан кийин эмеге мына айдоо аянтына канча литр кетет, мисалы үчүн анан жалбырагына берет. Жанагындай удобрениеде питание. Жердин өзүнө даярдаганга берсе болот. 3 литр 1 гектарга жетет. Жерге берсеңер. Анан кийин если жалбыракка берсеңер 1 литрди 1 гектарга жетет. Чачып берет го. Анан кийин тамырына берсе болот. Азык да, короче. Бул жагыдан келип тур туугандар. Жагыдан келиптир. Биогомус бар экен бул жерде. Биогомус канчадан? 14. Арзан го силерде. Биздики Ушул номерлерге байланышып алсаңыздар болот. 25-20 сомду уктум эле, бирок 14 сомду биринчи жолу угуп атам. Адресиңер кайсы жерде? Машинабазардын жанында. Машинабазардын жанында. Лабораториядан өткөн. Азыр Авофоз мачарындарға аяқ қымбат болдат. Андан көрө ушудан алып салсаңыздар жакшы. Бул эмне же? Гумат. Зыян жок дейсиз. Бул зыяны жоктан эме витамин. Көчөттөрүңүздү анан баш шире түшүп кетет го. Ширелерге чачсаңыз болот. Домашний немелерге. Жакшы эстеттиз. Мен башталат жаман. Ой, эмне Мен жазгам. коён бакчылым да. Быйыл коёндорду жок кылып, мына кышта Бишкекке кетип калдым. Ствол мындай тигинен жарылыптыр да. Кайдан келдиңиз? Оштон? Оштон келдик. Бишкектен келген жок. Өзүңөр чыгарып атасыңыз. Бизден ошо илгертен бери чыгып келет. Бул витамин катарында экен да. Витамин. Жок, стволлор жарылып. Литр канчадан бунун? 100 литр. Литр 100 сом. Зыян эмес. Алып көргүлө. Бул эмне? Гумат. Удобрение. Комнатный гүлдөр болобу? Ошолор караса жакшы. Болбады. Интернетте көрүп жүргөнүбүз. Мына Ошкодан келип калыптыр. Тары чачуу. Учуруп тары чачылат ушу менен. Гектарлаган жерлерге. 25 миң. Заправкасы канча жерге жеткизип чачат? 1 гектардан 2 гектар, 2,5 гектар. Бир эле заправкасы. 30 литр. 30 литр. 1 гектарды 15 минутта чачып атат. 15 минутта чачып коёбуз. Заправка, средний заправка. Культура литр аз эле жерге жетет. 30 литр аз эле жерге жетет да ооба. 2 литр 2 гектарга жетет. Düşürüp zapravkalar. Bunu anlayacağız mı? Bunu anki mikro çeşitli. Hançalardan 2,5 hektar geçeyim
Bölüp geçirirler sana. 30 litrdir. Bir zapravkası. Programma veririz. 15 litre çay, 10 litre çay, 30 litre çay isteseniz 30 litre çay. Bu özü bular. Pultu 53 lirası. Hazır çok. Pultumuz da olur. Bunday ko'rib, uchirib ko'rib, qiziqish. Uçuralım da hazır muhtoj bo'lib o'tamiz. Az biraz uçuralım. Uçurganlarga tartib ko'rsatamiz. Agrokimikatlar. Aynimalardan çok var. Boş kulağımız ne? Ulan şurada. Bizim açılanın şurada kışlıyorsun. Hazır ne çaç керек тарақтарға? Қойған элек. Албаларда. Медник форос. 100 litrге гарантиясы менен иштейт. Кеңир ойлонбай, ширенин тазалайт. Kaç son? 200 сом. Ha? Almakaktan ağıla. Den soluk tozalaydı. Kompot kılığı içerisine şeker koşmayın. Bol taptaza olup kalası. Yemades. Қандай қылып сапатты қылып құрғатсыз ғой бұны? Bu öte şirin. Öte şirin alma. Tuzlu суға шыланды бұл. Yok. 5 lirsege. Gönüller. 40 öyle. Program 580'den beri lazım. Ya қарарып кетеді ғой біз қылсақ. Сізге аябай соны бұл құрғап тұр. Hem teknolojisi var. Ошаны айта аласыз ба? Қандай қылып құрғатса болады шындағы? Şu Almanya'da kırkıp durup karaptan saltırıp karaptan üstüne kurgaçtan şunday taptaza kurgaç. Ana keyin manda kılıp setqa salıp koyar. Bu жаңылдан keyin yumşarap. Yumşarap. Bu öte şirin, den solukka öte faydalı. Mana yep koyar. Kem alma jegene ko'ra muni jezsеңер ham bo'laveradi. Muni shakar qo'shmay turib kompot qilib iche turgan bo'lsangiz, odamning organizmini tozalaydi. Qon tomirlarni, bosh me'da qon tomirlari, yurak qon tomirlarini tozalay turgan dori shu. Hech yo'q. Siz noqottың көк жарынан болбой ойлаңыз? Құлатыптан болады. Құлат. Баяғы қайрақ жер сіздікі да? Kanalın üstündeki 3 hektar. Жақсы. Televizordan ko'rsatayım. Ya men barib ko'rganman sizni nimangizda. Barib. Achiratadan. Aябай минуткеч. Авыз аябай минуткеч. Көпчүлүк нерсени өз колу менен жасайт. 380'den beri. Ya 100 so'mdan necha? Tashkentskiyda o'tiradi. Bu o'ta shirin. Hozir ko'pincha эле ушундай уруктар керек болсо керек. Бедеурок экспертия уруктар керек болсо ушундан менен байланышыңыздар. Kimga kerakdi? Menga. Qanchadan keldi? 360 dan. Bostab o'zizga. Ha. O'zizga baloga. O'zizga baloga. Oda. O'sha yoqdan kelib turasiz. Bostab. Qanchadan beduruklar? 180 so'm, oshonsi 360. Arpa ruh qanchadan berasiz? 40 so'm deb atamiz. 40 so'm. Ko'ra qolsa tushib beradi. Shu nomerga байланышасыздар. Ha. Kimga kerak bo'lsa. Hozir bunu chiqarib o'tgan.
Раз. Урматтуу коноктор, анда биз официалдуу иш-чарабызды баштай берсек. Барыңыздарды биринчиден дастан алып койсоңуздар. Барыңыздарды бир күнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошол бүгүнкү экинчи жолу болуп жаткан жарманкени деп койсок болот. Агроэкспо 2023 жарманкесин уюштуруп жаткан окутуу жана кеңеш берүү борбору. Сиздер билсеңиздер керек. Былтырдан бери бул биринчи жолу былтыр өткөргөнбүз, быйыл экинчи жолу уюштуруп атабыз. Жылдан жылга ушул тажрыйбабыз ашып, былтыркыга салыштырмалуу бир канча өзгөчөлүктөрдү киргизип быйыл баштадык. Баарыңыздарга ушул келгениңиздерге убакыт бөлүп, алтындай убакыт азыр эң негизги ресурс убакыт болуп атат. Убакытты бөлүп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул жерде бүгүн 30га жакын ар түрдүү эл аралык компаниянын өкүлдөрү катышып жатышат. Былтыркыдан айырмаланып быйыл ушул Өзбекстандан биздин коңшу бир туугандардан келишкен, ошол жактан дагы бир 2-3 компания келип, Наманган илимий изилдөө институтунун өкүлдөрү келип отушат. Алар менен дагы таанышасыздар. Азыр мен сиздерге кичинекей программа менен тааныштырып кетсем, бул жерде бүгүн биздин ушул Агроэкспо 2023 темасын сиздер билесиздер, жылдан жылга ушундай көйгөй болуп келатат. Ресурстуу үнөмдөө технологиялар жана климаттык өзгөрүүгө ыңгайлашуу дегенде ушул теманы тандап ошол алдык. Себеби көрүп атасыздар, быйыл кыш дагы оор болду. Жылдан жылга суунун жетишсиздиги көбөйүп баратат. Кургакчылык болуп атат. Ошондуктан ушул теманы биз бекерден тандап алган жокпуз. Азыр сиздерге программаны тааныштыра турган болсом, бул жерден биздин ушул Агроэкспону ачуу үчүн ушул биздин Ош облустук ыйгарымдуу өкүлчүлүгүнөн губернатор Жамалдинов Зиядин Исламович келип отурат. Андан сырткары Ош шаарынын биринчи вице-мэри Исаев Марс Асаныч жана башка жетекчилер катышып отурат. Бул жерде сиздерге айта турган нерсе, эң негизги нерсе, бул жерде ушул Бишкектен, башка жактардан атайын ушул сиздердин убактыңыздарга ылайык болсун деп презентация кыла турган ушул адамдар келишти. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү ушул выставканы көрүп чыккандан кийин ошого кирүүгө багыттайт элем. Азыр могу жерде көрдүңүздөр, бул жаңы технологиялар, азыр сиздер көрүп жаткан бул Агросейф деген ушул жоопкерчилиги чектелген коом ушул жаңы дронду алып келди. Мунун өзгөчөлүгү эмнеде? Бул баасы $25,000 жогору турат экен. Бул сиздердин талаңыздарды техникада кылып таптап тебелеп эткен. Андан сырткары бул ресурсту экономдойт. Өзүңүздөрдүн азыктарды ушул менен чачып 1 гектар жерге азыр булар кызмат көрсөтүп атышат. Где-то 1,5 миң сомдон талаңыздарга ушундай жер азыктарын, гербицидтерди чачтырып кызмат кылсаңыздар болот. Азыр моундай темалар бар, урматтуу катышуучулар. Бизде айыл чарбасындагы ресурсту үнөмдөөчү технологиялар дегенде Садыров Жума деген агроном келген, айыл чарба сортто-испытательный станциядан даамды минималдуу айдоо ыкмасы менен ошол боюнча презентация кылып берет. Андан сырткары ресурсту үнөмдөө боюнча Unison Group деген биздин бир ишканабыз бар. Ошол жерден дагы технологиялы жаңы ресурсту үнөмдөө. Бүгүнкү жарманкенин катышуулары, урматтуу келген коноктор. Бүгүнкү иш-чарага Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын дыйкан фермерлери, Кыргызстандын жана Өзбекстандын эл аралык жана жергиликтүү компанияларынын, Соода өнөр жай палатасынын жана Ош облусунун жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, ошондой эле Ордолу Ош шаарынын тургундары катышып жатат. Урматтуу жарманкенин катышуулары, 2021 жылдын 9 февралында Кыргыз Республикасынын Президентinin Kırgız Respublikası'nın agro-өнөр жай комплексinin өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы чыккан. Анда фермерлердин инновацияларга жетиликтүүлүгүн жакшыртуу боюнча тармактык илим жана кластердик бирикмелер менен кооперациялоо механизмдерин түзүү жана айыл чарбасында заманбап технологияларды, анын ичинде ресурсту үнөмдөөчү технологияларды киргизүүнү камсыз кылуу чаралары камтылган. Kırgız Respublikası'nın hükümetinin 2022 жылдын 14 мартындагы Kırgız Respublikası'nda көргөзмө жарманкелик иш аракетти өркүндөтүү жөнүндөгү номер 143 токтомуна ылайык Ош облусунда түштүк экспо эл аралык көп тармактуу көргөзмө жарманкеси, ошондой эле агро экспо жибек жолу көргөзмө жарманкеси көп жылдан бери өткөрүлүп келет.
Agro Expo Jibek Jol ko'rgazma jarmankasi uchirdim. Hurmatli jarmankan qatnashchilari, hurmatli qonaqlar. Barыңыздарды жадырап жүрген алғашқы жазын бүгінгі Ош шаарында Агро Экспо чарба жарманкесінің ачышы менен Ош шаары мэриясынын атынан, Ош шаарынын мэри Бакытбек Жеңишбековичтин атынан жана жеке өзүм атымдан чын дилимден куттуктайм. О, келебиз. Группа, ошо группа менен келебиз. Жанагы эмелер, мен диллер дегенди айтып келиңиз. Азот түрлері бар, кім барды бар? Бор, кальций, фосфор, азот, калий, азот, моид, форсаж. Бүт бары бар кім? Ол литрлер қаншадан? Телеканал ба? Ооба. YouTube ба? YouTube ба. Қайсы YouTube? Бағбаншылық бойынша канал менекен. Bor 780 son, 500 son, 430, 440, 430, 730, 730, 2600, 830, 1080, 1260, 850, 390, 1450 kalsiy özü. Bu kalsiy azot menен. Kapkan biologический тыля, эмелер каршы биологический бир жумада 2 жолу чачылат. 850 сом парфюм. Азыр ушундай убакта чачса болот экен да? Азыр тыля түшүлөк азыр. Парфюмер чаңдаштырганга 1320 сом, форсаж 730, синк 670 сом, адъютант С капуста, пияз, чеснок үчөөгө кетет. 3680 сом, адъютант Л калган культура, ливой культурага 550 сом, аймына 730 сом. 1 литрден 10 литрге чейин бар. Анан филис бар. Бактарды тер ливой культураны тергенден кийин ушуну бериш керек. Себеби дегенде баягы эми ичидеги влага чыгып кетпейт, кармап берет. Жаап калат. Жаап калат да, пакет образы бул. Биологический бул дагы. Бул 1450 сом литрден. Ал 1,3 эле алды. Анан эмеге капеллине кетет. Анан эме үшкө каршы. Маре. -3 градуска чейин суук болсо 12 саат сактап берет. Анан эгерде -3кө жетпесе 2 сутка сактап берет. Бунун баасы канча? Бунун баасы 1400 сом 1 литр. Эффект күчтүү көрүнөт. Бул алдын ала чач керекпи же кар жаап койсо андан чач керекпи? Карды бүгүн погода ушундай эле, эртең кар жаайт болсо ушунда жаап бериш керек. Бүгүн бериш керек да, бүгүн кечинде берип оборот кылып коебуз. 100% дейм, 80% же сактады булчу. 80% деген лучший да бул. Канча саат, канча эмеге чейин турат ошо? Мисалы үчүн жаабай калса күйүп кала бересиңби? Жок. Эч нерсе болбойт, жаабай калса. Тура берет, эч нерсе болбойт. Ошол күйүп каласың да эмеге. Эми погодага карайсың, мисалы үчүн эртең точно жамгыр жаайт десе, бүгүн кечинде оборот кылып коюш обязательно. Алдын ала мисалы бир жума алдын кылбайсыз да. Ошондой да, ошого карайсыз. Адресиңиздер кайерде сиздердин? Визиткаңызды берсеңиз. Оштобу? Ошто? Былтыр Бишкекте элеңиз, ага. Бир жылдан бери Ошто. Ушул азыктар керек болсо, ушундан бери байланышыңыздар. Бишкекке барып эметкен кезден да сиз. Союзкен. Гүлдүн түрлөрү бар бул жерде. Кичкинеси экен. Алар асыл кичкинеси. Кичинекен барды да. Арзан беремин, кичкине. Канчадан бертасыз? Танасын. Донасы 300 да. Танасы 300 сом. Регламенттен берем bir karakter. Geranlar kança? Gerala 200, 250. Ma 200 som. 200, 250 deyt. Номер берем. Ona da kattası var. Аплониялар бар экен бул жерде. Кыргызчасы куттарагы. Адам күздө маны кышта калып келсе кача. Канчадан булар? Күчтүү канча экен? 150, 200. Шабдаллар канчадан? Красный перец бар экен. Красный Москва. 100. Лолачы? Lola. Lola'nın hamasi 100 so'mdan, ko'proq olsangiz 80 so'mdan beradi.
Сортына жооп бересиз да? Жооп. Шабдолдун бүт жакшылары ушул авызда бар экен. Адрес кайерде сиздики? Алишер Навай. Данегini ajrayıp da mına. Ажырайт бул. Bu ne degen? Красный Москва. Красный Москва. Красный Москва. 55 0555 33 33 93 13. 93 13. Ушул шабдоллар керек болсо байланышасыздар. Gilan şaptalı nok behe. Бүт бары бар экен да? 5-6 кыласак. Көчөт аларда туугандар жакшылап анализдеңиздер. Сортуна жооп берсе алыңыздар, кепилдик берсе. Убактыңыздар кетип, килип калбаңыздар. Базарда кайсыл мөмө жакшы болбосо ошол нерсени гана тигиңиздер. Сапаттуусунан. Кымбат болсо да сапаттуусунан тиксеңиздер, эч качан кийбейсиздер. Арашан кошкондор келди бул жерге. Nurgaz aka. Şu iki kişi yok da lan. Ha. Şurada 44 satıldı. Alo. Эне балай 44-ке сатылып турбу? Ошо эне бала. Мына кара козу өтө чырайлуу экен. Афганбы? Bunun bası kança? Oyda arık eken ha biraga? Araşan mı eken же? Araşan. Buna Afgan. Buna Afgan mı? Qo'zi suv ochib o'xshaydi. Buna qarasi. Ko'tan ketdi. Buna berk qizil. Esini tartmadım, mılçır tartqanda 137, 147. Ушул жини жок. 4 иштейт. Басы 100 000. Boy 1 metr. Araşan paradası. Satıl yaptı mı? Onu kaçırdı yaptı. 100 bin mi? Allah ver kesin. Kaçı bana o? 150. 150 bin. 150 bin. Hadi gel. Bunası 150. 100 mü? Yok buradan çok derim benim. Jarbankada eldirem ko'ydi. Hurmatli tug'anlar, jariyadagi bir Porter 599 mashinasini olib postlarni to'sib qolibdir. Lambo ekan, Lambo 599 jana Nexia markasındagi 388. Registratsiyadan o'tdik. İşkerine birisi tap koyacağız. Kaç lira bu buyruklar? 629 yarım. 129. Sarı yapıydı. Pioner ekan da. Uşundan beri oynayacağız. Materyal üretmek değil mi? İşte diyor arkadaşlar. Bunlar kaç lira? Ha, bekar bir tasarruf. Bekar,
Qara өрік, алма құрғаты бойынша. Пайдаланыңыз жоқ па? Жоқ. Сіз қайсынан алдыңыз ба? Аябай көп қойырға места жоқ. Дарылар бүті турецке ұқсайсыздар да? Турецке ұқсайды дарылар бүті барлығы. Полностью турецкий компаниямыз. Компаниямыз. Прямой иштейбиз да. Анан ешқандай дистрибьютор деген жоқ. Прямой иштейбиз. Гербицидтер бар оғалайды. Вот. Будайдың гербициді бар. Картошканың өзінше гербициді бар. Листігі бар. Жүгөрдікі бар. Неге қашып олар? Мына пакетін беріп, Точкалар бар. Оштодағы өзінше офисі бар. Жүжеден бастаған жылқыға чейінгі бүт ветеринарлық аябай көп жақыннан тартуға мүмкіншіліктері болады. Арысылы екен бұл жер. Бала арысы бойынша. 300 сом, 150 сом, 90 сом, 90 сом екен. Малмат керек болса, алсаңыздар болады. Барды üstüne kiyilip ediyor. Hazır erте жазда мынандай тұрады. Ары аз да, мына камыштан қойып, сиропты бере береді, içe береді. Мынаны жауып қойды. Бұл жаңа технология бар шында? Жаңа шыққан яшы. Жығаштан болчылы ғой? Судан шығып Арыңыз көйгенден кейін мынаны қосып қойып, екінші корпусқа қарап шығып кетеді. Üstüne sirop koyup, üstüne tamak veriyor. Şu minimali degen şu mu? Daha bir magazin toşladı, bunlar da. Şu minimali septere 8 yani. Buşlar 8,5 bin buş oldu şunda. Ne deysiz? Бұл енді мына ары көйгенден кейін мына камышканың үстіне қоясыз, шұнды қошып кете бересіз. Анан bu da bir жол асар тартып аласыз. Birden ekiden arkaçka kılıyoruz. 3 жол, 4 жол. Мынага асар толду ғой. Bunu көтерөсүз. Анан мына магазинди коёсуз. Койсоңуз. Стойда бул, асар жол. Койдуңуз, мынаны үстүгө чыгарып кете бересиз. Үстүгө карап. Асар толгон асар үстүгө кете берет. Анан кийин общий сезон бүткөндөн кийин бардыгын бир тартып аласыз. Asal öğretmezsin mi? Asal öğret. Ona. Asal başımı çıkarıp koyuyor. Tolgan asal. Aslında asal öyle Ya yok. Koldan da koldan. Sezon ne bu? Bu tırın Çamalay'da 4-5 kampiska kiyizdik 90 kilo asal aldım. 1 yaş. Ova, pürsepli casat az lazım. Pürsepli casat yakında çıkarız. Köşkönü bol tamam. Köşkönü. Köşkönü bolat. Allah. После 15 марта gün нормально ысыйт қой, уже жарко болып ысып қалады қой. Семяны ашасыз, ару достаточный болса, ашып тұрып қарайсыз, кілеш бар ма жоқ па? Кілеш бар болса, шашасыз. Кілеш жоқ болса, пока мынаны сенсіз. Үстінен шашып қойын ба, сол немеден? Ой. Әрбірін ол немеден ашып болып? Жоқ. Между улочками, между рамками. Шаймандар. Шприц колбас. Ютубқа кіріп көріп, мынау стандартный инструкция. Ютубқа. Российский. Bu siz bir satınç. Ютубқа салып алдым бұл запаятый. Ютубқа кіріп көрсеңіз, пчеловодтар жақсы айтып береді. Как обрабатывать. Мыналарга кандай немеден? Sinajda gerek de bu kovaçı. Oşan jara berет bulçu. Sinajdan öpürür.
Plenka barmı? Ava. Ey, tüpte kaçsından kılıp veresin, gel satasın bu. Bu tük satmaydı abi. Ekmeli var mende. Ya yemizden kısam. Hatta katıram olsak kilogramı 8,5-9 tom oçayın. Osunda tük kılışınçı. Kılışın ha? Usluga mı? Ya usluga mı sol? Usluga paka 2 som. Nart kötür, özüz kötür. Bizim çizde barıp benzin yüzde aktaydı. Kurba göre. Dijok meşet bu taraf başka. Dijok isteyip aldı dedi. Dijok var. Arka sal bir mala var. Osunda 2 som. Kilogram. Kilogram. Seriously, şuna tük kopersin. 80 kilogram. 2 somdan kilogram. Kilogram 2 somdan. Tasap versin mi şuna? Nukra, alakı susuzlukları. Kırız. 54-31. Alttan baştan sınavı kosta.